Mi odmah nastavite sa igrom. Pa dobro. Ne, drugari, ja ću ti reći kad treba da počeš. Nemoj brinuti. Važi? Imate digitalizaciju, sve je isto to imamo drugom. Samo kad se želi da zvučiš, sad da dođeš u studiju. Važi? Kad dođeš u studiju. A ako ti nešto drugo treba, onda nema potrebe da završaju. Ne smiješ da ti iskaš dupnići. Joni,